لو بتقدر توصف المشاهد يبقى انت بتتكلم انجليزي. بص كده على المشهد اللي قدامك ده وحاول توصفه، وتعالى ارجع لي تاني وانا هعرفك توصفه ازاي بالظبط. بعد ما اتفرجنا على المشهد مع بعض، تعالى كده الاول نوصفه الاول بالعربي وبعد كده نحاول الوصف ده لايه؟ لانجلش. يبقى انت ركز كده، هي واقفه بره المبنى اهو زي ما انت شايف الوضع قدامك اهو، وبجوار مين؟ بجوار الشباك. اقولها ازاي؟ هقول a woman اهي، a woman outside the building. يبقى انت بصيت كده اهو a woman outside the building. عايز اقول بجوار الشباك، بجانب الشباك، فهقول by the window. يبقى a woman outside the building by the window. يبقى انت بدأت ان انت بمجرد ما تبدأ تشتغل على المنهجية دي هتلاقي نفسك بتتكلم انجلش لانك بدأت توصف. تمام. تعال بص كده على الوضع التاني. انت جوه الشباك لقيت في قط كان قاعد، القط قاعد ده جوه بس قاعد على حرف الشباك. انا عايز اقول الكلام ده، عايز اقول ان كان جوه في قط قاعد على حرف الشباك. يبقى جوه ايه؟ قال لي جوه معناها inside. يبقى تاني كده، جوه معناها ايه؟ اهو جوه معناها inside. ايه اللي موجود جوه؟ a cat sits on the windowsill. يبقى تاني كده، ويندو سيل معناها ايه؟ ويندو سيل معناها حافة الشباك. يبقى حافة يعني ايه؟ ويندو سيل. بص كده على اللي جايه بعد كده. البنت دي او الست دي المفروض بتعمل ايه من وجهة نظرك بالعربي؟ هي عماله كل شويه تنزل لتحت وتطلع لفوق، تبص بص على القطه وتنزل تاني، بتلعب القطه يعني، بس كانها بتقول لها ايه؟ انا مش عايزه اخليكي تشوفيني، فانا عماله ايه؟ تطلع وتستخبى وتطلع تاني وتستخبى. انا عايز اقول الكلام ده بالانجلش، اقولها ازاي؟ اولا المنظر اللي هي فيه دلوقتي حالا ده، هي عماله بتنزل لتحت صح؟ مش كده؟ بتنزل بركبتها لتحت كده فجسمها بينزل لتحت، ده اسمه ايه؟ قال لي الحاله دي اسمها كراوش داون، بند يور نيز. يعني انت بتنزل بايه؟ بركبتك، بند يور نيز. ده بيؤدي لايه؟ ان lower your body، فجسمك بيقوم رايح ايه؟ lower your body، كمان هو كمان بينزل لتحت. يبقى انت بمجرد ما بتعمل bend your knees ايه اللي يحصل؟ lower your body على طول. حلو قوي. يبقى ده الوضع بتاعها اهو، كلام جميل. طب هي بتخطف نظرة كده وتنزل، تخطف النظرة وتنزل، ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه peak. اسمه ايه تاني؟ peak ده معناه ايه؟ look at something، يعني انت بتبص لشيء بس المنظر اللي انت بصيت عليه ده، هل انت قعدت مرتاح شويه فيه كده وبصيت ومش عارف؟ لا، ده انت ايه؟ ده quickly and secretly، يعني بسرعه جدا وفي سريه. يبقى ده معناه ايه؟ معناها peak. حلو قوي. يبقى لو جيت بصيت هتلاقي ان هي each time، بص كده ركز معايا، each time she looks at the cat، كل مرة هي بتبص على مين؟ على القطة. طيب لما تبص على القطة ايه اللي بيحصل؟ and ducks out of sight. يعني ايه اللي انا قلته ده؟ ducks out of sight. duck out اهي قدامي اللي هي move quickly، ده انت بتتحرك بسرعة ايه؟ avoid being seen، علشان محدش يشوفك. يبقى duck out معناها move quickly to avoid being seen، علشان محدش يشوفك. يبقى ده معناها ان انت بتعمل ايه؟ duck out. طيب هنا السايت معناها الفيجن، الرؤية. بدأت ان انا اوصف المشهد، قلت each time she looks at the cat and ducks out of sight. وخلي بالك ان كلمة of دي انا نطقتها ما نطقتهاش of قوي، فقلت ايه؟ ducks out of sight. ducks out of sight، قلت ducks out of sight. انا حولت الاوف دي لحاجه اسمها شوا، لصوت اسمه شوا في الانجليش. شوا ده معناه ان انا بنطق الصوت ده زي ما اجي اقول لك كده I like to drink cup of tea. cup of tea. cup of tea. Goodbye.